ile miongole na imo amuki tata ni na ukethia na natho chendeni wa kilingu cha amuka muthenyani wa umunthe we muthenya wa kwambelelia ni kwetia Vilingi wa Mauvoo tusisi mathangu ne vechao na twa minavu tuko na kendo keta interview kana tunena nese yolua wailu wa musina ende vasa mwanza ngweza ende kwithange kwetia Vilingi wa Mauvoo na ende nita wa Steven Mwema mbio tweet @mutango tvke @director mwema #tumea amuka twambe Mauvoo mwambioni wa mwei useneta wa county ya Kitui ena gukiwa mbua na wawetie kana uiti county ya Kitui ni musite ya muno vala ena kuambua wanenenge wa thini wa mbunge ni ya senate na unani o ni wale nilo na ovini minister wa mondoma uiti county nino ya Kitui uinikite tunayu ni kana kumanya uwo wandeto sia atongo amwandikitwa Mauvoo kumakisio niki Onesima Shalo novikisi vitali ni wa Kitui na atomba nisenge weno. Oiti county ya Kitui ni wakwie na oti uneni wakwa ni uneni wa senator wa county ya Kitui Enoko Kiowambua matukwele mwe wa thanthatu mwaka wa ngilile na miongole na imwe aitandia awanda nthini wa bunge ya senate kio ni watulile mutimu vya wa witi va county ya Kitui aiweta tolulu tiketi ya witi masibitali ni ma county ya Kitui. Madam Speaker, the health situation in Kitui County is in itself in the ICU. We have a supposedly level 5 hospital, Madam Speaker, that does not function. That has got nothing functioning, including even the staff. Ondola wavyaiwe ithekani minister wa witiva county ya Kitui Dr. Winikitetu aiweta ino nzema ya seneta kio kwenda kwikuna maleve nondo witi county ya Kitui ni wende enesa. Be seneta kio diisi wokie masibitali ma Kitui indi. In fact, wenakaliwa miaka 5 ande kumawanywa ndia kuona Kitui County Referral Hospital ndia kuona mwingi kuka kuinspect ndia kuona any facility kwitha facility ile inethe yovo ni mbeanu sina kiwango kianu tuna CT scan tuna renal unit tuna x-rays tuna laboratory tuna amenity ward tuna even oncology on base tuna enough dawa na kila kindu. Oneni usuwa minister wa witiva county ya Kitui nono sukumia kumana uwonthini wa hospitali uwa Kitui level 4 vala nilikile imwe kwa imwe mpaka wardini ya renal unit kana ila yitiwa awala methewa na thina wa mbio na mundu wa mbeko kukomana nake ni mutumia na ula kwa oyuyungu mwita mwendwa na tiyo isitwa yake moko ni make akwete ndawa ya Afalin bloodline na monyo ni kenda kuthambua nthakame na ila watho wa ntha wa hospitali o otondo ukwelesia matuku ni asumo nje tuthoanda wakuthoa pas vitali ila tukue wai yanga kwe mnyindu ati yetawata kwe ndawa kuhusu vitali tweka kutinda twekenga wadachi mundu wiyita siake bandu naona mundu lau utona kwethi yekia evia mwose ya munengi vitali ndi ndawa for example you any kwete itawa bloodline ino itawa Avalin na ino itawa muno ino kiena josuo ni kenda ni kata ni go dialysis yani itambuza kama mutumia uwe ilasimika kwikala nthini wa wodi vandu va masaili eteleta wala mavikiembe wake maume masini ni sia kuthambua nthakame ni kenda nake akwate witi nundu vaina masini sia kuyana kwa oyu kila kitu mitu yani ngilie ni kalabalo ni kwetela machine ni kana nilika nundu machine la twenda zo nini twena to machine tuna tutano na kamwe kathukie na keso basua etina wa masaile nisiokethi nthini wa wodi vala nithi ya mwambe au mwanthini wa masini amathukia walangi metelete na yu kwa isietwa ni mweta Juliana na tiyo isietwa yake ula wamina kuthambua nthakame ayelesya mathina ala withitwa aikomana monthini wa hospitali uwa Kitui level 4 ivo kuthoa ndawa na kwithia kinando cha witi cha NHIF kiyosa mbesa ate ukwata witi utendevi nini thitwa na thina wa mbio na ninuka ba hospitali wa Kitui General
kwa kindu kitwa dialysis. Dialysis ni kukotha mbio ila cia kusetha sitotu kumanesa na nino kaba kitui ne thambwa ni twithitwe twina mathina ije tawa uma ala mena thina wa mbio na ni twithitwe twitho siendo nikuta be siendo ili tumika gwika dialysis imwe ta bloodline ta twithiana heparin na bicat na ni twithitwe na thina wa kuthoa siendo isu tukula cia kaunti ito ya Kitui etusisithie tandu ma reno kwithia twina thina ni tukula cia minister wa health Kitui na governor wito masisie department ya reno nukwithia ina thina mwingi tawasisia kwa oyu ni numa machine ni na baya ndo matumia baikat yakwa hii mina imanisha twatumia andweli baikat na tutumia andweli iyalite tutumia wanu mundu umwe mundu uso na ndemi na masala wailite nondo baikat yenusu ailo tumia either saa imwe na yithela ndana kwata dialysis ila yalite wailite kukwata nake wone mwikali wa musi wa Kitui na ula withitwa kwete mwana wake nthini wa hospitali ukuka kuitwa thina wa mpio ainena na Motongoi TV. Na tunapokata katika NHIF tunakata pia kechi na unakuja hospitali unalipishwa pipe ile blood pipe unalipishwa unanunua chumvi na hivyo ni vitu vya katika hospitali. Sasa hizi kadi tunakata tunaambiwa ni insurance cover zinatusaidia na nini? Kama hospitali tunanunua kila kitu. Na nye mwene nina muonie akwasia kana reno ni kusio hindi ite nyeta ne muo na nikuigwa tena wako wasindu isu no sina mbesa mbingi ni kulia atwete sindu isu. Ngiripotea Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui neta Onesmus Chalo. Tuisonga na mbendongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka muthenyani wa iyo no wetie kana no kwende na kunena na ndekilia uo ketina ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kuweta kana Kalonzo no kukuma Kalonzo no wetie kana no kwende na kubweka kana no kwende na kukuma Faith. Ngwatanio ya NASA ioneka yi ICU. Uni tina wa ndongoi ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka na ndongoi ya chama cha ODM Raila Odinga kwithiwa mayikanisia ndeto chumwani ki wandani. Uni itina wa Kalonzo Musyoka kwithiwa anawetie kana wenda ukwata mbau Raila kwa ebinda ya katatu undula unatumie Raila Odinga chumwani ki ekuya Mombasa atabia Kalonzo aeke ukuma. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Siwezi nikasema maneno leo hapa na kesho nigeuke niseme mengine. I'm challenging my fellow leaders to live in accordance with what we proclaim publicly or even privately, and more so in writing. Nake Kalonzo Musyoka kwi muthenyani wa umundi ekuya kanisani umwe ula wikisioni cha ithanga ni Murang'a ni watabia Raila kana wenu kwende na ukuma na ndeka unena. Mmesikia nimebweka kweli, nitazidi kubweka dhidi ya ukabila, nitabweka dhidi ya ufisadi, and therefore join the kubweka team, because hatuwezi kunyamaza, tutabweka and there can be so righteous bwekering. Tutabweka. Ndeto cia Raila Odinga kana Kalonzo Musyoka nukukuma nino siwe na uthatu ni amwe ma ateti ala mengalikoni ya Kalonzo uni muyumbe wa Kaiti Joshua Kimilo. Hii madharau ndoko ya kuona kama Kalonzo kama kuongea na madharau
atoitaki. Aheshimu kiongozi wetu Kalonzo Musyoka kwa sababu ni kiongozi, na wakati tulikuwa tunamsaidia, tunasimama nyuma yake, alikuwa na tukiwa na maana. Hakuna haja wakati kama huu anaanza kumudharau, na hiyo madharau ndogo wako nayo ndio itamfanya asikuwe kiongozi, asikuwe rais wa nchi hii, kwa sababu heshima ni kitu ya muhimu sana. Na sisi tunataka kuambia Raila, hata sisi atumwambie atushike mkono. Sisi tutashikana wananchi na tutatembea nchi mzima. Tulikuwa Mombasa na tutarudi tena, tunaenda Central, tunaenda Meru, tutaenda kila pembe ya nchi hii tuhakikisha kwamba tumeongea na wananchi, kwa sababu wananchi ndio wataamua. Ndeto hii ni wonanio wa kana kwina ibathukanio ngwatanioni ya NASA vala ingi Musalia Mudavadi unawetie kana kwina kulea kuikiania ngwatanioni isu ya NASA. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Sisi tunataka tuende mbele. Tuliunda NASA. But let the truth be told. Honoring of NASA commitments has not been done. Yani ukiandika sahihi yako mahali useme hii ni coalition agreement kama ya NASA, coalition agreement ya Jubilee na wale wengine, then you live by that, particularly where there's a written commitment. And I will insist, written commitment. Tuende nambe na Mauvoo makoneti ya uteti ivinda yimute wa uteti uende ya kuosa mikondo kehothukanio na muno ivinda indi ya Kenya elekele usakwanini munene wa mwaka wa ngilile miongoli na ile yungu atanio kehothukanio ila siya hivyo usakwanini muthelu nisiende na kuvalane kana muno ngwatani ya Musumburu Kenyatta na munini wake Dr. William Ruto ila ya Jubilee na yumwe kanesi wa ndetu na kuoneka yumilia katika tuwa atongo angi tandongo ya chama cha ODM Raila Odinga na ndongo ya chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Benjamin Mwaka tunanginga wenu na Mungu asikie maombi yetu. Asante. Ile mbeta ya ukamba na ila yuna ikivinduni chango komi kwa ilungu tena miaka inau kuma mudhiano nyuwani muvetu vatena nziande huku kwenye utetu wa usumbe wa mwaka ukite ne amukie savali tena masavu ngimano kitani na mithimba na kioteti cia thini kwa thukanyo ila ikusietwo kamba ndino ilungu ya ta mwaka umwe muvetu na nova songetwe ni wonanyo kana savali ya State House ni viengwatilo ngaliko yukwete maendeleo kamba ndongo isia makweni kitui na masaku ninonanisie no ikwatane nesa vyu kwa ivinda ingi ungua chuma kimwe utongo iwondo ukambo na ivomani ya Musumbi State House vamo sino ilovi kwe wakwambelelia na nengeneke ya vikangwatanyoni ki utati masavu masana siya ovyo nye ngwatani kwa ikeda nye na mwenende ni lazima kwata na ndwangi utondo sinda kibela but lazima ukesubi ambe ukeda na msimamo wako timu ndo mundu wiba wonu wibaya ithi tunaendie State House sina Kalonzo na langi no tuna mandia alumaito kibesa maendeo umbano ni usu wa State House vana umbukio wa President Uhuru Kenyatta kana ka kwatamba mutongo yumwengu atanoni ya NASA na itina watewa ni makulyo kauta yo inasa dhioku kana ni adhalile kabla ya mimi na Raila na Musalia na Weta kusema na mashinani governor kusema NASA imekwisha, haijakwisha. There is a serious deficit of trust in the NASA arrangement. Very serious deficit of trust. In fact, maybe it is irredeemable. Itina waumba no State House Kalonzo wa Musyoka nune yumilie na awe tasanzuka na ndesa onavanini kutrikithwa munini wa Raila Odinga ngwatanio na diva na kutuma Raila Odinga na ke yumilia na auni yangu ukewa o. At 60 something, my friend, if I don't run now, when do you expect I will run?
Because some people can come and say, oh, okay, Steve, support Raila Odinga, okay? Support Raila Odinga for the third time. Yeah, atafanya tu one term. I've heard this story before. I've heard this story before. Sijatangaza mimi nataka kusimama urais. Nilitangaza. Lakini wengine wanasema ati hawawezi kuniunga mkono. Mimi si nimeuliza wewe uniunge mkono? Mimi sijatangaza. Wanaanza kutetemeka. Naanza kubweka. Subiri bwana, mambo bado. Ni uneni wa Raila Odinga ulajua tongo ikothakanyo kuma ukamba na enenthi mekuona wina kielelo cha kuvuthia mbaya mukamba onaitino akwithwa ya mukwatie koko nthino wa maunyuvani elima vitu ungua CORD na NASA. Na Kalonzo ni mundu endete amani muguo na ithe akamba tienda akau anu manenga ndaya ningwenda Raila eti wekyo kula gwe Kalonzo nundu Raila umete Kalonzo anaumie ithe mbaya akamba ndo anonye no tindo support mundu uyu bale bambe wa kele na yue no tinda tukengera masabale monde yu onake no wele kwikata ni wele kwoza mwana ka support yu tatimba ya mugamba onake Kalonzo akikata akozo kibindi cha ni kibele kijaja cho zumbe unenizi wa Raila kwa Kalonzo ndio na ubwa ta muzeo nundu ubwa Raila ta selfish nundu no ndio na supported ni Kalonzo ebinda bibitukite malatelu yo mwana wa mbai ya mukamba no ivangwa tunyo nimbya ya One Kenya Alliance ila kuvikia oyu itavithwa no loko kile kingu cha usumbe. Nyinyi mkikaa hapo mnajua hakuna mmoja wetu peke yake anaweza kuwa rais wa Kenya. Mkikosa kushikana mutashindwa na huyu mtu. Na hatutaki kuingia kwa wheelbarrow. I do not want. I wish you all the best, Mheshimiwa Kalonzo, and I wish that the coalitions no coalizina na ndwalangi strong mokoso sumbe wa Kenya. That is my very honest wish from my heart. Tutua ndinwe bubwa mwaki. Yes. Mheshimiwa Kawandu kaambieni kwatane na mikola ya ungei wa pesa ya Kenya. Na ndio nilimwambia ndugu yangu Kalonzo, nikamwambia Kalonzo, mimi nimekubeba mabegani miaka 30. Ila mugeze iwe ndiko wa kithui kya wathe neki iwe bwanozu. Muvua wano uwa kumanda ngwata nyonzo ya kumanda usumbe uyu uvini ya ndongo isianasa sisioka Mauvoo masia Jubilee na ODM kuseuvya ngwata nya kiutechi ndino elungu ya tasumo ile siukete mavikie na metele manganyo minene. Nobody can stop reggae. Ndini wa mauneni maketani ndongo isiawa ipasithitwe ithingilela iyesa kuthukuma kwava kuvena munino wa President William Ruto unyuvanini ukite. Tuko na maswali na mtu aniita kama mjajibu hayo maswali na nye ndisukuma kami mudhama. Mtu asikuletee fitina ati unajua Kalonzo ukitembea na Ruto utazama, ukitembea na Soso utazama. Jipange wewe mwenyewe, huwezi jua. Na vile mimi ni rafiki yako, tunaweza na hii expand nini, tunaweza jipata mahali mimi na wewe tunapanga maneno. Wewe namna gani bwana, usilalie nini? Nilisupport huyu mtu ya kitendawili siku nyingine huko nyuma, nikasukuma yeye mpaka akakuwa prime minister. Si namna hiyo? Kufika huko akataka kunipeleka kunifunga, nikamwambia hapana. Nikawachana na yeye, nikawachia Kalonzo. Sasa Kalonzo akakuja. Ile makosa tu nilifanya sikumwambia Kalonzo huyu mtu apiti. Sasa Kalonzo amehangaika na yeye. You know, I avoided sitting next to you because I timed my story. Dilivotea ikumbia siasa kumava musini wa Ilovi. Jenito Benjamin Mwaka. Thank you. Thank you, my friend.
Tuitanise na Mauvoo makonetie uteti enendela matoisia maundu ma utandithia kwa kisioni cha Kibwezi county na Makueni na muno ala matoisia utandithia wa ukuyuni makule Musumbi Uhuru Kenyatta evindanda mbuka yake aikithia kana lelo wa kuma Kibwezi kuthigitwini wa ikiwa tomundo kana ba mstanze mwe ya kulanga mbanga ila sikika lelo ni u mwandikitwa Mauvoo kuma kisioni ki Kennedy Mulei mamulinge tomundo kumatiku miongole na nana na miongole na kenda mamwe wa tandatu President Uhuru Kenyatta no kwethe wa itamboka county ni teto cia ukambale ne masako Makueni na Kitui na ndamboka nesio yake no kwethe wa itho mamelati kifathokanyo county ne isu umwe wa mulati ula president ukwethe wa itho imanelelo moneno kuma va Kibwezi kuthi Kitui lelo na ulano wa kilomita mbewa maana no wa vingu ya Disemba ni mwaka ni 2016 na ula wa seviwe kwa kimaza cha shilingi mbewa bilioni 18 kumana nambanga mbingi ila si thitu ikiteka kumana na kusemba kwa ngali na tumata lelo neno kutia ndongi matethayo atumia nene malelo wala ni atoima tumota ngali na ndola matembe yote valavala u dima mwendo president kunenga na moloto wa kwikiwa kwa tumundo na kumako kwa valavala u nekana kwikithia mathayo mandu ne masoveka taithia ka juma ba Kibwezi twithite twi kwa tambanga mbinge ba kusila lelo yo avita ba na kitumi kinene cha kwetha nambanga isu ni kwethia lelo ndo amaki wanesa na ndwikitwe bamsi ndwina tumundo kuni tukula zayoka ku inspect ati ya launch weki marking on there baka pala uendete na wisi wakawekiwe bamsi sikitwe sina mark sina langi po kundu kuria kumake na kunge kumakitwe kuni recommend pala makwenesa kumana na kwetha vya tumia ingi malelo o sifo sina cha skulu aithima indo alama kila sindo sio lelo ni ona vamana sindo Thomas Vitali ato yama tumota na ngalele menda kwikiwa kwa hivyo si hakuna nyikilelo nekana iketho wasi wananyokana ni maile kuola mwendo ila masembete saini sokoni wa Kibwezi bau sokoni twenda bumps na twasonganza ya Kibwezi baini twikiwa saini yo inge sia undu ando ni siana nisio kwa lango kila lelo na kwina mboi indi kwina ndu ou na kula kusemba semba kuzeithia ni mundu nuolo kana pumbe kana pe mundu ukukila ni lelo kana eni okindu kimbe wa kuzeithia no wenda kwenda wenda ukikonga tanzie mwe ya kusovia monango mathayo matumi malelo o elambanga cia kiteka atumi ama lelo mawatatamena wekwato president nukunenga na moloto nekana ciuma cia kusiambanga nsia ikiwa kula kwi yao cia mbusi na matwiku manene tizio kata tekewe si mwazirara aye ila kusiao ni kula kutaikwa ila siuma tekewe siuma isu kavinda ne kauna mawatakana mena wekwatyo kana musumbu nukunenga na moloto wakwendewa kwa mulati wale lo wakwisila yulu ulovu atawongamie nekana kwithiwe na mufito kana utena mathina wangali la ciumetelelo munono kuma Mombasa kuthilovi silika na kuma la musio wa Kibwezi siendete ngaliko cia Kitui stage itwe ya Kibwezi yikitwe ba obakuve na ulelo na ando abiria zikila pena mipengeza no mingi muno ya mota na soko witu wa Kibwezi ni ununene bete na we na ando inge na inge ndikoli ayo komina ati amekishwa pambipi flyover ila ibuni ya kara ni athela na kula mataminu kilete ni mekara ni maminu kiliane kenda withie lelo witu no atutethia ithita kaji mapa Kibwezi kioka kavinane kale kalima kuma tolea kuthimbo ndoni lesi county ya Kitui mena ndo hakutani atina serikali nene kunenga na kimanza cha bilioni 3 nekana kuendewa kwa lelo nekana kukwatana na lelo monene wa kuthigarisa nekana kukwatanya county cio nthe 3 cia ukambani Vilingi wa Mauvoo kuma Kibwezi county ya Makueni ninye Kennedy Mulinge aya chuma Kibwezi Makueni twende Kitui muyumbe wa county ya Kitui mwandu Irene Kasalo ni watu la moteko tisia ndoane ile itetekelito kimeao kana kotisia kangaru aya senesi sangite uongeleku wasiko siasiana kuvukua mwandu Kasalo ni wakulia sei makuna livoti siasiko ta ikola kwevolisi na esilelua kuvikwa kotini lina Musangi Selela Muyumbe wa Kitui Ndagitali Irene Kasalo ni wake mesiko ila sithitu siendesi avukanya kaunti nino ya Kitui.
Muyumbe una ula withito teteaka kauntini no ni wathuthia seima kuna ilivoti seseni sia volisi kavindani kala siko isi avikia kwikika. Sia kukwata tu ile tunavinya na ningukuli andu maitu meke kwitikila andu makwithwa na makwanu azimu osililansi kana ila tukwita kangaroo court eka kesi isu itwawe polisi na zoma polisi itwawe kotini nono ni kwanzi yesu andu alama kwika sieko isu ithukite manengwe ivi kana matwa yela makwate punishment ila emailite no yo tukekana na mundu suma muthembosu. Kuni ngukule kila bandu maitu kila bandu bonthe twende usubia ciana citu nela kwethwa na kesi cia muthembosu twike wenzo kasalo ingine wakolia ciai matabasi obisi wake ila siko ise kika nikanabikie na kumatethesia tu mali kesi cicu chetu seto obisi ni wakwa ngakwatanie no na kana kala ketho kwa kiko kuise kwithetwa akatethesia katika kuiti na katika kwatia makwani katika court. Asante. Kuma musieni wa mwingi ngo ripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nelina Musangi. Tuisonga nambe mundu muka umwe na ula mwauni wethi wa kikuthuni kimwe kwe kisioni cha Nzave ila imatongoloni kaunti ya Masaku munini wa chifu wa kisio kiu Florence Mutindi ni waweta kana mundu muka osu no kuweta tawadhitwe aendete kwa kavinda kana vinda yasa ethitwe aikoma kithekani. Boniface Mutesia nokutoela Njembenge ekalima utui wakatulie ula wichanzavi samukondini ya matungulu no maende na ukula nyamakulio maikulia matethewe kumanya musi wa mwitumwe ula una mathokiye o matuku mavuthu chumwani ki mambia mamoza bandu kawane akomete na manena nake no kwithielesia na wethia mayu kwateneza kulo kumeni kwao na mamwete ba nina mosi hiyo nina mutwa ndini wa police post ila tunaiba katulie kwa Kobrondenge tunarata muonji ana tutabanja ondito zia kuma kwa mwitu uno lo kwetesi tweketelesia anosi wakomete munda ni umwe wakawa kisioni ki na UN ndi mekulanya makulio we atembete kumava ona kwithiwa ainena luka iteya kikamba mundu mukona mbiye na ciana ile masito make anambiye tawatelesia Paulo etamukani andikio ndo kutamuka telesia Paulo na mbiye nyake etawa mashuma rukulisai na ithe wake anambe yeta wa mashuma wewe ndio manakanene ithe kana ndene thenundu izito ino yona ndabitie nya bado ambia na ciana ile na ai mutwae ayuma kwa ai mutwae mume tawa Njuma Shaban na kana kaka kambe ambia keta wa Margaret kena miaka 5 na ambia kaukangi kakeli kena miaka na keta wa Neema na mukulile ndito zimuno cia ku travel ambe yeso kwela ibakubi nayo na mopyuka zokala kanini ko keta wa Gigoma no keta wa Musubiji na town ila na nganga yita wa Gigoma aiwe tata wokite na ngali mwana itina kutembea mithenya mingi na maumake aikoma ithekani yunde sevalawi ona kulilika na musiko no thina yeza ukako ambe aleze ile kana umeye Dar es Salaam yunde zine bo umeye kana ne bo aleze ile lakini anambe ye bala walezi la ngali kana umiye ngali mbe we bayitwa Dar es Salaam yumbe wa wende zindu wokie ko nambe ye mabinda mainge atembea na mao na ndakothetwa kwa mamisi yandu kwa tuka kwa mao givekani kana juta bao noziwe kawane peka we baba kubina itweta wenda na farm ibo noziwe na ende sa kwa manona andu mamunengo kindu chao ya izo kila wane wona ira chao aine na kwandito mbuthu na kisase cha Mutongo TV mwaituni wakulya atone kutethewa kuvika musini kwa na yona na ndumoni kana ethiwewe emwenie nilikuwa nataka kurudi nyumbani mwese kwa mwese nilikuwa nabebwa na watu kama wakina mama
amwe matongo inatumia ma utuyu wakatulia no maende na kwikia kithito kusuvia mwaitu huu na kumwevetangana na mbanga cia ukoma ithekani ila sina nyamu maende na ukulia utethio amanyike aumiteva nona tuonise kana nona mbio munengo chao ya na amukuli angila wethi ande sikikamba na niwona mwetie kwa munene witu assistant chief Lawrence Mutindi na lona mwetie tina nenie nake o muno na tuona nitwailite kumutwa kituoni cha polisi kila kibaba kubikatulie nitina ndio bona munene witu assistant chief na tunanena na officer ulai wako Prontenge na tunaona nusio tumandana na namba ya media nikenda tutethewe kumanda kwonu kwitha ni mundu mukana tamulecha nutona kukwata mbanga kana maundu maingi kithekani kou yukwa wakati utinake baba na nitithitwe tuimusuvia muno na timu cia isa ndakese utoloka nundu he mokoni maitu yu twende na itia utethio nikenda mukavikie na utumandisia akavikie na kukwata andu mo na kasioka usuvio ni kwa musi. Vilingi wa Mauvoo kuma samkaundini ya Matongolo netawa Boni Mutisia. Ni utanu munene tina kuona mundu waku ula aite tusonge na mbe kaunti ya Masaku ni mwakati wa kaunti la siko cia utumiwa ndawa cia kumila katika toa amwika sithi twesiende na kuikinya muno na kumana na keu asiyu kuma kaunti na nome kule serikali ili kilele na kuitana amwika alama na metuo ino ya kutumia ndawa cia kumila. Daniel Mongela anangeweno utalo wa nduma mwika alama nikite ndawani cia umila nduoneka uende na kuongeleka asi kaundini ya Masaku ni maelesia kana ethiwa undosu ndwethenikiwa kwa mituki bakethiwa na yanya inene ivindani yukite nthini wa utongoi. Kuhusu youth yitu andu maitu ma youth andu ingi ni malikite sana situ nilikite nthini wa kutumia ndawa cia kulevya na ndawa cia kulevya tio ila and drugs peke yake ona mbuguga miraa sigara ni mweka tu asindu ila si kwananga akili cia ciana situ andu atie ani mena mathina aingi na somu angetia somu lakini hivi andu nimekwenda comfort mundu ndena uyande na mbesa na yunundu wa mathina mundu ayambe ya kunywa ndawa isu nikenda yegwera undu na ula uende na kumacha ene nthi kauntini ino ya Masaku notiete asi aingi na makulio manene matena usungio aingi mayunya witano kwa serikali kukwata amwika koko nthini wa mawiamo nikana kuendea na ukilia inengo cio maelesia kana amwika maema unewa mawia nimo meulika nthini wa utumi wa ndawa cia umila ika witu ni wanangikie muno ciana nilikile sindu ni nthuku ndawa cia kumila ni unywa mbuke cie nini ni uyamukuka na ni cianangikie vyu na ithie ta cia ini tukwenda anene maitu mabayambe leaders mabayambe nundu yu ila atwivo ni tukie ni tukuiye ni tukite tume ivilani ciana isu nicio ciukuka cikalile ivila na su ni maketha anene maitu evinda yukite kuondo une tukulia serikali esisie muno ndawa cia kulevya esisie mbuke kula ciana ciutewa mbuke esisie mukuka kula ukuma na kutea ciana inini nikenda cieke kwanangika yetho ikavuthuka yoneka tene na yu ni vatoneka utalo wa mwika alama kethi wa mawiani mekava ivindani yukite ukaoleka kwa kilungu kinene u ni wasia wasi angwe kati wa kaunti ino ya Masaku alameelesekana kutumia kwa ndawa cia umila muthemba wa mila mikuka nzovi mbatane kati waingi ni kuthothe muno amwika kwa maukwata mawia maovisini na tabia ya magwika counseling hivyo kauti wangavu katika community tena undoitona kwika kwikwa chalire kumandwa undu mailete kwika kutilanga kumana nzia ya utilaindawa uzedi ya yu tumika ona mbuke uzedi ya yu tumika tamukoka zozi anangi yaziana muno mundu uyona uya oga bandi sangwe na ke andike watano thandatu uona onge owe na tumatumbe na ke bandi sangwe na ke andike watatu no mali ka uyane lakini kweko kwethya wike iya totunda ba nuono semba netwe na wekenya kwenu wayo kolwa bengo ywe tuyalaba nikulikanwe kana no mithna mivuthu itina wa ndungu yaka bungeni
kunya witano kwasi kumbula kula kutesa wa ndawa cia umilava kauntini ya Masaku nikienda kutethesia amwika ni kuthuthia ene nthi na muno aciai kula mesi kutewa drugs cia mbavangi kanola ukusi kanondosu ni matutavye nikenda na itutendayas na tongoi kanene anene ma security with andu asu ni makwatwa na mindo inthuku ta vangi ni webetanga nondu ciana ciambia cietha ci in the influence of drugs ciyeso thibasa na usu ni adui munene thini wa koyani kwitu kwa ciana niguo ni kueta wakana mithani ukite amwika nimo makethi wa meatongoi indi serikali ya makulikila kati na kutethesia amwika thini wa biasala cio ni kutoneka kwithiwa kwino nyivu wa tongoi. Daniel Mwongela, kauntini ya Masaku, Mutongoi TV. Aya, Daniel Mwongela ni kwa tino tuati yange wesu tutavika na unyusu no dhalile. Tuisonga nambe muthanyani wa thini wa kilungu kitu chako ya mwana. Tuweza tuikuelesea yulua wa sukali thini wa siana. Umundi ningwenda tutenganisya wa sukali wa ciana ula tuita diabetes type 1. Enendi ningwenda umanyikana ciana nikwata ni sukali. Lakini sukali wa ciana ni ikapatikana na sukali wa ndoima. Ndoima makwata wa ni sukali tuita type 2 na ciana makwata wa tuita sukali type 1. Kwa kawaida wa sukali ni kwa cia sukali ndeni wa thakame wiulu uguo ndeto amina koja walikanda kutweka sukali nondo mwe utumia sukali ndeni ma kwikuna mawe mawe na nondo waitumina iteske tutambo itaiso kwalikana nesa ni wethia twana tunini na andu mamwika ni makwata wa etina wa sukali nondo mwe wo nweka usebya na mutumita insulin. Insulin ni hormone na niyo chemical ila tumiwa ni mwi deni watumia liwago na ila mwi wa konsevya insulin idha yasya wa mina koja liwa vikanda wapikuza sukali walikanda kameni teni wa mina vikanda kameni du mabuli kangweni wala wa ilotumika ni kwitha mbungo kana ubungo kana bingilo ila wesila welika deni wanda kame ni mbinge na kana kedana de nosu we madumana kutwana kuona chambe ikuambia kuma mituke katenda otuko kakambia kweyuma ya otuko kila saa wekalanga nako ukona kaisemba kuma chakeli dikunywa kiwu kwa wingi de otuko kakomete kaindia kukwamusya kaikwetia kiwu chakatatu nikwambia kuona mwana ambia kumoza no mune no goite na no gwa mosete emoza ni kwitha ngayaleu lori kandeni wamwe nundu bungo cia leu kutubika ndeni wamwe tevo si ko mwe wambia kumoza na kumoza kya kana wethe kana ka kena appetite ya leu kenda ko ya muno na no kaite no kaumaite no kanyite kiwo na no ka no go kande na kumoza mwana wonde wina mathina ta mamuthembotu kana wina symptoms ta isu nkwacha sana no na kwenda na wowa sukali rawita sukali type 1 diabetes ko tekulia enende mwana kana muthemba wa symptoms ta isu wethe ni mutono katwa sibitali wala katwa na utimwa na kamino utimwa nitokambe sandawa.
na indi mwenda musese voni votu kikiangithi ontheni wa Vilingi wa Mauvoo kiokone cha omunthi lakini kilungu kina athela ende no tweet @mutongo TV director mwema hashtag ni amuka na mbothi wane na nina mundu ilena kana madam nenetikela tutapi matango nebe chao na tumabu tukwendea na nene witu ambe ya kutuma utumani mukuvike thawina witha na mathina na makulyo yulo wa musi yulo wa wali wa musi ndwetha twinena ni na mutaalamu wetu muthenya omunthi gazeti ni yakwa ya The Daily Nation ya City Coalition Unfinished Business nitwetha tukutobeke une chao ni thangoni ya The Standard nita Steven Mwema twetha angalia nge studio. Inu ni Mutongo TV. Biblia ndito ya ngai osea kilungu cha kana muswatha tatu ya sia andu makwa mea ni kwa umali. Ina munene nile na muthethe kunusu. Na nicho kitu mitukie twete iliko sito na mosanio maitu bamwe nondo wako. Chiva nondo waku kwatania nakwa Jacqueline Binya kila wakeli saili na nusu sia maweyo nikenda tuthuthanie undu tutona kwailia mikalile yitu misini na tambai ya mukamba ba Mutongo TV ukai tunenanie kila wakeli kwambia saili na nusu sia weyo ba Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma na otu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iko kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile vyasala situ. mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde vala oi nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavivithie mawo matena nzika matema kwekea kaliko imwe na mathiane nesa ni andiki na somi ma Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi wa Mauvoo. Mutongo TV ngwatanio ya mukamba nitwavika. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuovwa nundu akulea kumanya nzia cia kwitetea ona utema vetio.
lilikana kuvetia utesi kuituma utovwa kotini nuseo ukekala wisi yela wambe ya kukila mubaka. Wewe nipige picha haina sita. Utaona utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kwambe ya saa 12 na dakika 40 sia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Inu ni Mutongo TV. Ni na ukeithia yengi mondo musese na utho cha kilunguni ki o twende ki cha amuka tusisi mathanguni vecha ende na tweet Mutongo TV ki director mwema #twende na tumia amuka namba ito tumani wakuve ni lita tukende mu 5 na yu ni na utho cha nikenda tusisi mathanguni kuicha musese wa Mutongo TV ni kwa cha wa amuka nesa we na weekend wako ila kwa masitwa nile na mwende mani wa mutinda ni utho cha tutambanie mwendi ni wakundikiliitwa mathangu na umuthi ngwete thangu ya The Standard na twasio thiu ni wa thangu ya The Standard itukwithia Mauvoo tuitwe Uru's New Look Kitchen in quotes cabinet na Mauvoo asu ni tune manengelele toko likwithangu ni akana twasisio ingi uthiu ni wa thangu yetu kuona Mauvoo meko asiakana twisi tuju ula ni munene kana ni mwene kivila wa chama cha Jubilee ni wethi wa kwatwa mbanga na nunethi wa thiukoma na ndeleva wa matatu ila makonganie imwe na metho maekeana tukwithia ingi Mauvoo makonetie Lake Victoria kana ya Victoria mekwelesia undu andu methitwe maiveno asinducio na ngewengi mbingi waisu kwa ulikune ngundangi unengelelia sio na tuithi ithanguni ya katano ya The Standard tukwithia Mauvoo asu makonetie atuju ula wakwatite mbanga ya lelu nyei 16 mithelu wala wethiwe atulikite mbausi yake wethiwe na mbau 10 na ile sinduliku na ni wabikiye kuitwa bala witia hospitali na kijambe na aboa na nunethiwe isioka obala makwatite mbangesu nibo nethiwe athiukoma na ndeleva ila yatwite matatu isu na mecha wekeanio na marina mbokoma na betwikana kana no manane na ni manane ne tebayindo taele maka ile anwa na ndeleva su enda yitia pole na indi tujwe enda aimuya kana ti yai kwenda kwake ni maundu methi awane isu ya imbanga musese Mauvoo asuko likunu methi ithanguni ya katano ya The Standard na ndi mondo musese thini wa ithangu ya The Daily Nation ngewela nengeto uito muno ni coalition kana ngwatanio ya kiuteti ya ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga na ila kana chama cha Jubilee kila cha Musumburu Kenyatta na ndi ithangu ye tetole nengeto ni coalition unfinished business kana ende pia sala otemo mine kana utandithia otemo mine vala ende Jubilee na ODM inasovisie timu ya andu 10 kana member 10 kuthinikia coalition kana ngwatanio ya kiuteti ya chama cha ODM na chama cha Jubilee kila cha Musumburu Kenyatta na ende Mauvoo amoka evindeno mutawa uteti wene na kuambata va Kenya vala sia masiki bathokanio si kuoneka yendo kwata na nika ndewe sethe ne sia ndena kuseo byongwatanio itonya kuosa kivila cha usumbe cha mwaka ngile miongoli na ile na ulani vice chairperson wa chama cha Wiper kana Mutula Kilonzo Junior ulani senator wa county ya Masako kana county ya Makuene nona wetie kana tilaisi chama kimwe kinthini wa ngwatanio ya kiuteti kana kinthini wa coalition kulikanthini wa ngwatanio ingi kulikanthini wa ngwatanio ingi kinthini wa ngwatanio ingi kuno kumaanisha ati chama cha ODM kina bina kulikanthini wa ngwatanio ya kiuteti kina Jubilee no tayari kinthini wa ngwatanio ya NASA kwa ni lazima kiyumie rasmi kana ende kiyumie thini wa ngwatanio ya kiuteti ya NASA ni kende wese thani kitonya kulika thini wa ngwatanio ya kiuteti yena chama cha Jubilee ko asuni Mauvoo manengeto wito muno thini uthangu wa Daily Nation wa menda no makwata thini wa ithangu ya kana page 4 ya Daily Nation twithi oithangu ni yu ya katano ya The Standard ntukwithia Mauvoo makonetie mwandu ula unateketwe nyara kana unethi twa kidnap wanandu na kathia kawithwa nomba
ila ina rent wana ndi mundu ne kalavo kana lamya ne kalavo tini suma naiche kana meweweta kana mainesi ulona ya rent nyombesu etwika oswe akwate iwe isili matuku 15 no mwayo na kuwa na family yake nete wa milioni 5 ni kana matonne komulecha na ndi adia bingi wa huu na siana siitha ukanigwa waandikie kanoti na umililia muomoni na asia kana no mamo kwa Facebook na kuandika kula kungo andikite video maandisha langu andikite video mai makenda no matonne kumutebeza kana mama wakamrescue kumabu na indi siana ni siethiwe sia tabia nya na mathima na abingitwe mita nini byo kuma kayole police station ile iba kubya police station yesu kayole police station nibona abingitwe na indi ni manethiwe makona simu na oka rescue wa na anu nethiwe no na imu misio nundu kuma kwa matuku 15 mamoyu niwethi wa mboto chwa kana ateswa kwa mithenye 5 na indi athio bingi wabundi indi fala family yake yetagwa milioni 5 na indi nuna ethiwe rescue wa na hospital nethiwe na chacha yake kimwe cha kuoko kiumiu kana kiumiu na ina itauka nywani wake na novetwe na wire cable ya stima moko na indi munuka akeke wakitani lakini nunethi wovo wa na atwa hospitali na indi movo asuko likuno methi ya withanguni akata na musiesi wa Mutongo TV na indi naona movo asuta modhala nundu thanguni ya The Daily Nation page kana ithanguni ya katatu ya The Daily Nation ni pengewe kwa man 79 rates ordeal at the hands of kidnappers kana mutumia umwe na miaka miongo muonza na kiendano kuelesea yolua ondo na kidnapita na ondo na teketo nyara labo tuye kana mutumia anaendete kusisia muo wake kuweke si na ende abika bandu wesethia ndatonya kwende na savale nondo ngalila si kwende kuma ilovisi endete kukupika Eldoret na ende mutumia ona vanganila sinakoma bandu nikenda wesethia wende ya savale uni wake na kiokone chake aendete nevo unalisile kamota kama hivi silingi 500 na ende atoa bandu athi akune kone kunia na akwatoa kapiu atoa bandu abingi wanikenda na ende family yake kana musi wake weto silingi milioni ile nikenda ende wesethia ni walikwa ku mavano na mende na kwikathia muno ni thanguni ya The Daily Nation page 3 no kwitha ende wikwatanga wesu twithi ithanguni ya nyanya ya The Standard nitu kwithia Mauvoo makoneti usawia wa masiwa kana asawia masiwa alam ni Lake Victoria kana ni yani Lake Victoria nimekuelezea kana biasala niwende no thindipio uisianiwa na bute nange nundu andumenda masiwa alama kisasa kana ikwenda masiwa amashi ni mosogwa na mbao na itu kuona umwe wa asewovia kana umosogwa cia masiwa su aya cia kana myaka 5 mibitukuyi na bwitina nuna yatonyota kwa wiki ile kana kwa siumwa ile na yatonyota masiwa ta 10 inde yuno mina chumwa utatona imwe na nukuelezea kana maisha methitwe me omo na myaka isu 5 inabwitina mai andu 10 alama soba cia masiwa lakini yu matiele andwele na wewe yo ubundiwe ni the na committee na tuma na nukuelezea kana masiwa make siwa ila be mbao ila umasiande ya Uganda na sobia na mbao isu kwesiwa yemwe nutesa ngilimiongo monza na be ile ngiosa ubasia na blue gum na yo ikosti ya mana iso kosti ya ngilimiongo 305 na indi nukuelezea kana ni kwithitwa kwina umwe evinda twasiane sia na yukwanza ta evinda yiku ina corona ando maikuwa masiwa na angimo me prefer kana menda masiwa ala modern me koditi ya amani wa mautu au menda ala mena keta wakagenerator kala kamota wa nyuruweke ama utanige yetu ando ndo botite ndo pelite unikana kati na indi musiesi wa Mutongo TV Mauvoo asuko liku no media ithanguni ya nyanya ya The Standard na indi tuisonga tulike thanguni ya The Daily Nation nenda kuonanga Mauvoo makonete uteti wale kwazia how DP Ruto evaded Jubilee trap kana indi undu munini wa musumbe Dr. William Ruto unewetanganie na muteko wa Jubilee walafu tuye kana nthini wa Mauvoo munini wa musumbe Dr. William Ruto anabikite bandoke setha noto nobatwa ticket wa kwite kivela cha usumbe na Jubilee no lili kana mwaka ni wa 2017 na mwaka usuyo kwitina wa 2000 na usakwani wa 2013 William Ruto na Musumbe Uhuru Kenyatta na masa kuwe na chama cha Jubilee wala Musumbe Uhuru Kenyatta waite DP Ruto kana munini wa Musumbe William Ruto kana amu support kana munenga amu kwatamba unthini wa usakwani wa mwaka wa tamu wa mbena tamu wa kelema mina
akamukwata mbau lakini langethi ya musumbi Uhuru Kenyatta na ndongo ya chama cha ODM Raila Odinga kana the handshake ni abikie bandu wese the you munini wa musumbi William Ruto no tawabe tangwa nthini wa mix wese the you tita we bonde ni wa ngethi isu na mondo asuma akukwatia ni kuba biko bandu wese the you mwaka otwendete wangilile miongoile na ile munini wa musumbi William Ruto noto no batwa ticket ya Jubilee kutekebela cha usumbe ko trapisu kana mutekosu awebetanganie na gukwa kusobya chama chake cha UDA United Democratic Alliance alapotuika kana yuko sobya chama kine ni kwase kana yu ena chama chake kila kitono mutethese kuitekebela cha usumbe ona abatwa ticket ya chama cha Jubilee kuite usumbe nayo Twithi ithanguni ya 10 ya the standard into kwithia Mauvoo mekwasya Kengen forced to modify hydropower projects to adopt to climate change. Kana kambuni ula wa Kengen ula witha wa wisovya stima no la supply ite stima 75% kana miongo monza na 5% ya stima lo supply to Kenya wa produce ya wani Kengen ino na nitu kuelewa baka na nimekwidwa modify solution kana withie nima supply yo ni equal twasiane sana climate change kila chikiko kana uvinduku wa weather na nitukuelewa kana nundu wa ila kwithwa ukoko kethia kana kwi misimu imwe ya mbua kuite muno nengi yuko yithi atau ni kumubyo kwikiwu kwa umeiwa kana mongele turbines ni lethi ukawa ni kiwu ni kana steam ka producewa ni kana withia at least steam ni mwa kwa wingi ila kwa uwa withie stima wibo kwa wingi tuina thin shortage na ndi musiaisi ya Mauvoo asuno media ithanguni ye 10 ya the standard tuisonga na mbemwa ndo musiaisi nthini wa ithanguni ya the Daily Nation iwetete yoloa kila tukita kwa kisungu legacy kana wendo tia chao wa Mineki Vilani na ndi magavana ma Kiswani pe governor nowita wa governor Salimu Wakware governor Ali Hassan Jowa Mombasa na governor Amason Kingi pemelati lama menengete uitondene wa tamu wa muthia nikenda wese thene matia legacy nundu wasisia musumbi Uhuru Kenyatta ne wokina kino tukita the big four agenda maundu alokwenda maundu ana alokwenda kwika nikenda wese thene watia ayuma kivila ne watia pe project moto na kwethea aseyu ne legacy yake kana ne yotio wake watia thino ya Kenya no lilikana kana Moi Kibaki ni wasobisi na moto meta ni Thika super highway Thika super highway nani kenda wese thene watu legacy yake wapita lapu Thika super highway ni wa manende no lilikana Kibaki na kemo inda twete ya ala ila jeia none si vile ndo haiko haiko na nyeri ya yumono kedha wa iko twale kwitha twasisi nene tikila yako lakini tumebu then wa Mauvoo alama nenge to wito ni magavana makwe Kiswani ni education na community empowerment projects kana kisomo na project na melati ya kukilia ndo wako ni yo melati mwele nengeto uito muno nikenda wese ya majumela ni matia uthio mweu thini wa kisio kiucho cha Kiswani twithi ithanguni ye 13 ya the standard nitukwithia Mauvoo makonetie munyo wa corona ula twisi kwa ivinda yi ula twisi kwa ivinda yi galikosia Nyanza ni withitwe wemeje muno kana withitwe kwete andu bathuku na itukwe pani tukona tweletwe Mauvoo mekwasya kana 6 police officers manethi wa makwa twa muthenya waiyo bala manethi wa mainywa masama curfew mabitukite na makwa twa maelewa nangi bwe family moroni ina force yo kana ina sukumi yo kuthika mundu wo itina wa kwitwa na ndana atiyite protocols kana mia ila ya ilite kuatiwa na nzeke siweza kana nitona kwie kumana no tuwo tulinyotwa corona na ndio tunethiwa ID kwa alama saa manenganitwe nonethi weithi kwa na ndi otwe ithanguni unit kwithio Mauvoo makonetiu abala polisi manethi wa maikwata andu mekanisani muthenyani waiyo alama tanaye tiite mitela talele nenganito ni serikali kwikia maski na kwikala undu mailite na ndi mwandu muno nethi wa corona kwa atwa ethi we faint nito na kio telema ethi we faint na ndi polisi wazu no mwamwe mamutwa nini mamutwa hospitali athiane wa first aid na ndi mamutunga kwake na ndi ekaweni wanethi wa baikwatu andangi meungwe tatu alama tanethi tomatia mitalatala ya corona na ndi musiaisia ni udhuthia ukaende ya kwikia mask na kuthamba moko ni kwithiwa munyowi kwa ukweli na nukuwa tingewa ananzeke na ndi mwenda musisi ngona Mauvoo sino mande no nengo wito muno nthini wa thanguni ya the Daily Nation ndo wasisia
page 12 kana ithangu ya 12 kana 12 no kwa na mathangu asu Nyanza and Western bear virus wars as dozens arrested for breaking rules kana ndo lena ena kuelezea kana ni mana kwatiwe aingi kuya Nyanza ndo akolea kwatia metala like to ni serikali kusila muvene wa uima wa mwi wa kusia kunyeka kwa tulinzo twa corona no kuelewa kana ile mbetani no ya Nyanza nivo munyu wa corona wende na kusamba muno kana wende na kutembea muno ko ona vaku itwe lito sisi va ukambani twate metala ikito ya kusia kunyeka kwa corona kune kama nyo na munuka naenda yakisha kana ni wathamba moko na thando ya no nsendo wa mama asia yuwe thamba moko ndo ya ko utu thambe ni kenda wisi thando asia munyu na ni batu kana ila sherehe ya kusherekea madaraka daiko ya Nyanza yomba nisi andu ingi bandu bamwe ni tonya kwete ni mweto na ya changiye kuna kwa wowo unacho kitumi ndongo yumosi ya ukambani na ini ya mama ukambani ta Alex Kasao na Ken wa Maria ni manathu thise musumbe Uhuru Kenyatta ilo kutembea kwa ukambani aikishikana atembea na ndongo isi yake uteti ndana ete andu ingi enende momba ne bandu bamwe nundo momba na bandu bamwe ne batonda ko kethia nayo kambani ni yethe yana ikamuno usu wa corona na indi tuithi ithanguni ya 18 ni tukuona katuni ka umundi ithanguni ya The Standard pasoletwe ndongo ya chama cha Wiper ulani Kalonzo Musyoka nakaandikwa Wiper ikaandikwa bune ikane initials yayo ikanewa meaning na wakaandikwa why should I support isuni W ikaandikwa I don't see anyone convincing me hande kuona mundu we ukumuthingilia kana ukumu-convince kwika kindu president didn't promise NASA support kana president ndaatha NASA kumi-support kana kumika undu either I run for the president or ni either akali kibila cha usumbe kana enuke I retire from politics amwe ikola politics kabisa ende wende usupport mundu kauni kwa katuni ka umundi kalake ithangoni ya The Standard na tuimini ya mondo mosesi katuni ka ithangoni ya The Daily Nation no kuona sia mwila sia sumbikie va Kenya kuma mwaka ngilile miongole na ile toka chama cha NAK chama cha PNU chama naende tumabutoka tuko pamoja kana tuko pamoja chama cha Jubilee na tumabutoka nuko na katuni kange kasomba kange kasole tobika city hatuko pamoja ila musumbi Uhuru Kenyatta na William Ruto choke chatilekana naende kumabuno ko naende Kimbu kilikite kasombane kange palapo maanisha Kimbu kisole twe icon yeno kana ulabisa wa Jubilee wa kuketha ni watu kwa pamoja tende na kwebetanga ende tutubisa tuko pamoja kumaanisha ende Kimbu nikibetangie langine kisiulilie na yukende no likabumbe na mwaka na wangile mengole na ile ni otoma na Kimbu kicha likaba nyene tawa Steven Mwamane muvyana ndaya ndo akosia isia kilungu kicha amuka kilungu kicha kuchambua magazeti na kwanita walena mwende wa mutinda ndukadhivasa director mwemanu kwitha sioke vyana wa mukata akwete kilungu kila kindo acha munene amondu mamusi na imuhima mwine na nyamono na ndokoleno utumotuma ni mukuvi kenda ine kolio ndeni wa namba ile 395 ile 395 na ikumwikudwa muyende imwe kwa uyu tiwanesa na nene no siezi amuno no tete kamuno mwenda muzeize tiwanesa netokite itina vindeta yasane na mutaalamu pastor wa itatune na nisemondo ma family ende ya no tweet mutongo TVKE director mwema #ni amuka utuma ni mukuve wosukuma kwa ile 395 ile 395 twethe ana itina vindeta yasa inu ni Mutongo TV kwamba tinainge wadi wa mukamba ula wekitumi ni mbenga na mbenga yake tendala va Mutongo TV nondo Mutongo TV niyo itongweti kutane kweti ya wadi wa mukamba wa mbenga na mbenga wadi no mprovete ula kilumio kumini kumanisha no wadi yawe na indi likilo wa kuambililia dhinu wa Fresh Monday ni chavya ngwatilo wa kelingu ingumba edition wakati tu ni Wednesday na wakana ni One Man Guitar Live
na indi wakatano chiothokia request yaku imukwa imwe na ningi ni kilungu cha Benga Nation kuma saa moja na nusu kila mwana gina saa 10 na mwezi ya weyo ni kwebwa nilie tutongoetie dini wako tani ya we are the Benga Nation kama na kwa kila kwa mbele wake ile wakati wakatano dikotia kilungu cha ni chavia ngwatelo bite DJ Biado wakwito wa moshi ni chavia ngwatelo twende yale Laila Odinga timukwatite kuoko miaka 10 kuthi kwi akamba na akia mutongo witu Kalonzo wa Musyoka kana no kubweka ila mwizi ndeto ya kikamba ni kukuma tangiti no kia mundu no kukuma kithi akikiburia kinene muno twipala mbai yosa usumbe lakini tukabenya nai ni kwasia tukaleo kwa usumbe uzu Kalonzo witu wa Musyoka ibinda hii no kuthi kuungama ethwe musumbe wa Kenya undu wongamia ibinda yake bake Nikwacho kile yote akunikisio musiaisi wa Mutongo TV Kilungu ni Mbisuni kila kikukia kila wakana kuma saa 12 na ndatika miongwena sia mawiyo party chips ni size tu chips tulanga tobeke potato jisni lu yaku ni ngama mbiye ni mauta kitunguu na via kitunguu saumu chete musamo muselo uni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo zipaye mbucha usakwe na masteki rosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo Isa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana Kilungu ni Mbisoni Muyo Mbisoni Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wenewe situ tala wanai ukwata ake kweyasia na situ na ila keinya kemena keweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topendwe mutundo kwiseve ya kana kaito kea na kesi neta mokamba ni museo mokamba ni mulau mokamba ni wautevya mokamba tike ngei nae bata mando siana sieseu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tupendo endeto tuma SMS waandikede skiza na uyatikise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe inu ni Mutongo TV ni muvya muno mondo musesi wa Mutongo TV ngwatani amukamba nondo kwenda na kusese kilungu kicha amukava Mutongo TV nyeneta Steven Mwamana na okay then wa kilungu kikingi vala tunena nesia wailu wa musi ende ana tweet @Mutongo TV director mwema # ni amuka utumani mukuvyo ndomia kusela namba itoe SMS ili itatokenda M5 ili itatokenda M5 kadha we na ukulyo kana we na udhuthio kana we na kindu chonde uko anatumanye yolo wa wailu wa musitoma utumani mukuvyo nita wa Steven Mwamana na ukethiana na udhocha pastor. Yes sir. Karibu sana. Thank you. Asante. Ni muvyano ndo akufika yingi na kwani mutanu munopsho kwela ba chokoni chomo wende na kungamia musi musi na kita hicho tamundome kedia musaizi na ukedia chokoni chomo ndi ni asante kunundwa kwetha na ithia ba Mutongo TV si wakuno kwaila unity yetu asisi yolo wa mutumia yes twamina mutumia okay ndwezo mina mutumia ona imwe ni creativity Steve Mutwano ni creativity mujeje yako Mutwano unenga wa blueprint this map nwe uiweke nyama wake no zi map anenga na map ya kwaka mwako
ila wenda ba kwa kanzo kasia nina mwako ilio no kana ko ni abundi lindi langi langi ndo paka ndo bangi bebela ndo matafazia uya ibela zili hata kwa hiyo ni creativity ni creativity mwako ni sabale nda samono ana ndo mweta withai we wasiwe muje wa kunde sewe kiango asia langi wa zili hata ni creativity okay nyengwe sakwe nuwe we sakwe we bangidi ndio sindu mbingi izu tunananga nayo just some basics ila very important na yu pe ma celebrity ano kana ndo no mesikie muno amenguma ne wu amundo elesia mutano wako wika mitano yika wo walite kwiko mutano wako na auto iyo weko sio netutonyo copy paste tuko sa isu sio to copy paste kwito iketekele eso ali uneseo copy pasting ti allowed nundu ona alame ka research ita plagiarism na ti allowed bana ne we muzo bana na wezi kizungu na nje school ana nje school ni wende no so University of Nairobi ayen nenezi nami ni yebu bana no kwendo ni challenge you say there you know project planning that's what I do apart from pastoral when was it a degree ngekana ni certified consultant of projects wangite kuongelela degree kana naongelela masomo mangi na maingi tuambe malala tumina tukaba kwa copy pasting now copy pasting ni kosa kindu cha mundu ungi ukiti ukithi chako kila mundu ombetwe unique sasa wakwa na we unique no mana tayo wako iliata ndo copy paste kila kindu onatoka copy paste ndio za copy paste ndio za copy kila kindu ukita usia isia values mundu osie moka amwa kwema kubwamuka kawika seo mutindo su ukita kuiga copy pasting ela idha ya allowed ni values sia dayo for example kwenda mundu wendo to copy te kuma bibliani maana kama sia endamo ka undo Kristo ndiye kanisa so you can copy no copy kiu lakini kicha mundu ungi ukita uchosa lakini ndio hiyo kiapply undongi kulingana na kwako na nengo ka example kama mama omwe abangie ewiyo o kaishu nzangole nila maenda mweme wenda ndawa ya muse oka oko munyungi ya makoti ona okia emana we mushanugu la okia anyungia mweme wake anengwe hizi ayata ati niwe abeyange tabiye umizie ba so copy pasting ti allowed even though no learn here from others no soma kwa ndo alangi kalatika thogu but koka wakasoma yo ka apply kulingana kwa kundu kwili yes ando metha mena expectations tofauti na ando nimakhotha kwithimania nonge ukesethia mundu aina relationship kana aina pepe ando maindo na kwitina atambito twana kono watu anie no kesethia pe undu woni ayekwa na USA you no expectations yake ni nondo abundi yo kwikwo alikande no mutwana kana alikande no relationship ingi expect kwikwo na itha mundu sunde kau eka undu longi na wekese thia we ekitokilia na no ne wa kwatiwe nzebe muno andu ma muthembo su walito matata kila ndo matabia ne kana andu wingi meano ndo akwikala maisha matemo achale maisha matemo nikwitha ne wa pe undula wa yakawa and especially andu amwe taalama twaite ibeti na akakwewa atwa kingi no saingi no confusika akambizio kilinganisha na kila chambe kana mundu wa either in a relationship atana mbotwana na mundu mukama ketha me close muno na kwa itumi mbingi akoka makatiana ndonongi ya motwana yu ambisio mukombe anolongi ndano sindo kama kila mundu etha ombetwe ni ngai special kwanzia yake uno mbwa kwine akawathi ukeza withia kwa cheo sa ngitaka ukonea mwendwa wakwa ndisi kwa kiwata ala kalosini kula twenda ni nisa lakini nake ena strength yake ngalingi no mbwa kubuya ngo no mbwa akuikia maondo bangi maseo akala wekawa
kila mundu ni unique kila ndo tabia mu siasia witu ni kana nduka kombe mundu la winake either mweme mukau your girlfriend na any other person ni unique ondo wili mwasa ondo wili na yothe no pe ondo wazo ye kwika wai no kumise we say that you put nani was why in a relationship wabangiro twana lakini yokayatileka na wakatwa mundu wakati mando na mundu mwatwana na pe ondo wesi pi yani wabunde ondo wabunde sengite pala yokayiya ndikune boye ya ko umundu sino ondo sino wabunde we bena wamba me na yiba ando kwekwa weka kumise yi kana wekara kana mutwana kindu chambe ni platform ya omesio mutwana we waka omesio forever omesio avyo but nzianzio ya pethe bona issue Steve ni ando ni mailete kwekala nthi na maisha wona ataka maidia course ko pendo course mande ko masi ya mwana asa kana nume kidogo mwana asa ai utena nzia sia yoba kisongoni yeputia better kisike kama die zo ya iti but nikita interpret mwana asa ai utena nzia sia yoba mutunge kwa wendo Kiswahili yaite ndugu akigafilika mrejesheni kwa upendo mundu ayute mutungiei mwambane kana ushirikane kwa wendo ethabe kaindo kate ukwendesya mtu anone kale inde mukatungie kwa wendo ti gomesia tu but ethabe undone kawa kana ethabe mundu be undone kala ne pema be wana mwambie wendete akala meke ya miniskirt ona miniskirt zuye ya rasioka ayu ambe ya ekiveti ekiveti ayu na mkolia na yuke beti chako ya kiliata ambe ekiveti yake ona akedo ya miniskirt ethi ya acha sabizie ike kalata version ya ilaka ja moye kumwea mande ibesa nganga wa be ngwanendete eso discover kenda ngwasi ndasa Ebina mukolia wa cycle nacho umaneneke no we singwa no do inena ngwa be do inena ngwa si wasia ona Yesu no twisa vigamu kianje kwanza kindu kila kina problem omonde katika metwano rayoni metane mawizine mazugulu nengwa bekele yes atai tabia mdoku yambe yamisi yakone kanaza tindene Yesu aise kila kilikande ni kiananga mundu indi kila chuma ejo kimwana ko kimodify le pastor kwa okakinya bwe wa minona no pe mundu nesi we bayo sesi we kuli yes nondo twana sindi muno sio tukaenda tukalikanga ndene you kana kila kikumanza nicho kitakara nicho kindify le amo lakini kila kikulika ndene kila kiulika ndene nicho kimodify le na yu kainyeka nalicha kaloke ndene ndino malianza neko kalicha ndene alafu na kusio kamindo nalicha ndene tena thina pau kwoke bena thina nekina chalika ndene kino balanza oki mwene ni muthogu eka oki mwene Yesu anene akusu ndeto ila mafarisayo manena na mekaleo metabwa ndeto nzeo metabia ndo ndeto nzeo lakini ye mekalele ni methogu ndamaanisha meele wote na kasumu wao iwetele kaika udhoe now papa tukana kana ndabiti be mukata wa hiyo talito dai dali kilio ndeni na dawe thena yu mukate osue na ndeto agera na ndeto Steve ndao kumewa ndao kumewa nondo wake nondo no Biblia kana mundu ndaile talk yaende leo in fact ndailete onadhani wa mtu ibaya wai wa muthembi na yo isi otia ne mukope undu waili binda yo otia ne muko na Biblia nene issue yesu ya mukate no utawa ni ovo munene muno wa mwaka muimba lakini yuko tukatulika ba pastor nene se mundu no kwekuliki akusia kapafu kamwe na kali kandeni na isi ayosa Biblia Yesu ayeta mundu ba imwe kalianze mukolia yu nenda twambe ba Genesis mpaka Revelation kwanda bi kana akusia kandi kitoba ne kathuku ndito isi nzio muno Steve kindu chambe ukiwonde ni muthuku pio ni muthuku ki Biblia kana ki health
Biblia na kibeba. Andu masiae. Kega musamuzi da muthugu yu. Yesu etha abindu yela na mweka tuka soda. Kikamba itumia divai. Disiga na binyu. Binyu. Kikamba no sino ikitete kwa interpretation. The original pair versions so inge kuma even to the original versions. Binu ela Yesu wasobisi. Ya muti wa msabibu. Mzabibu. Lakini no ya amila. Mzabibu ndo amila. Mzabibu wa amila wa koma. No ndo mwakiwa. Kiwa kisoba sia kalo. Chakoma. Na chanda. Na yu bana ando asime weye muzombe wa ilenge ya asobu. Ozunengai enda akona nina okwa mbinyoi pe undu ikweta. Ya weta. Yesu atumia sindo physical kubundisia sindu sia kibeba. No lawe uanda sia mubandi ndio banda mbeu. Ya mandi sia mbeu sia pioneer ba. Ni mteto ya ngai. Lakini haya tu ya mbemba ni mbeu. Kwa atumia physical examples ndamaanisha spiritual. Mbinyu Biblia iwetete nesa. Ida ande maanisha pepa. Pepa. Lakini yoni wapendo like physically abendo aya tuka mbinyu. No ngida ekunondo ni wa mwene pepa. Na ni wa kuitonenga ne pepa. Na mbinyu divai yaona nasia pepa. Ndabendo yine kwethela yibone yathala. Kiuti je kitumi. Yesu abendo ane kwitha. Wene Yesu na ndukolwe mande kwa maitio ne Yohana kilungu chake ele. Kwa hiyo alosikana na inya Yesu aibo. Nake Yesu na anafunzi make maalekwa. Ona? Yesu akitie kwa alekwa. Otondo utange yowili. Utamwalekite. Ndesauka. Na uwo mwaleka lakini inya aibo. Na nicho kitumi nundu Yesu walikilwe nonginaye kechama. Na chama kila kikika ni jabeba mutheu. Nundu alusi itha ndionania kuka mutwano wa Kristo na kanisa. Na ni wewe na opepa. Na hitu mineki once and for all. Yes. Maandikoni. Yes. Pe bandu waliane tu na kunywa. Maandikoni clear. Proverbs 31. Nenga uke ula waite. Ula waite. Mundula mo. Munenga uke. Gani kuni kumaanisha? Mundu enda kwa excellence yani yoke. Ya advice ya Lemuel. Mwandishi wa ibuku ya Nidimos Proverbs. Ola waandikie anenga na advice kwa mwana. Asia uka mwana wa wakwa kunenge utawu. Nundu baba na thina. Na ndidi ndukolo wa Solomon na iwonete maundu onthe. Asia nendo nenga no utawu. Conclusion ya maundu onthe ala nithite. Nenga uki mundu la kwa. Pai mundu mulevi ogono zumbi wetu. Agalatia kilungu cha 5. University ata. Uzoe 19. Mulevi ndako no zumbi wetu. Pastor, kwa sisi. To sisi. Ni wacha nebugiwa. Agalatia kilungu cha 5. Agalatia kilungu cha 5. Tafadhali sisi. Agalatia kilungu cha 5. Ya sisi ata wacha ata. Mulevi ndako no zumbi wetu. Ndia hiyo kumanasia. To sisi. Agalatia tu ila in New Testament kana New Testament Agalatia ila kwa kisomo Galatians chapter number 5 na muswa wa 19 kuthea soma butu sisi wina yake kambo ekaiba no na nina yake sungu netu interpret waze ne Agalatia cho kilungu cha 5 muswa wa 19 you meko nenda translate you meko mamwi ni monania kana me plain fornication, impunity, licentiousness, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger, selfishness, deception, parity, spirit, envy, drunkenness, carousing and the like. I warn you as I warned you before. No wa makanetie na no kuma warn no se warning nende tonene mono ona we ane wa nengo warning unenga warning I think ndiana itatu na hiyo wako mawa nienge ya mwezo ne kumanenga na okay. And then I asked I want as I want you before that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. My God no zumbi wetu drunkenness ino ni kwa ine yebe no kwa no nyika na ninyo no lebi ala ayo ndonge ayo mundu ni kwekole yipa drunkenness ni andiko
no pe mundu lakini ndiko encourage andu pe mundu usama kamula kamula waini kana kakusio kasio kiwaini yue nake mundu su asia mitele apatanitwe mundani wa Eden yai muti umwe na yui mitino ingindi apatana kwa mzungi musesia wakwa miti ila itapatana mundani wa Eden kolo kana usunu tiane mko nondu mundu ndai anaibe wangalama yake ya Ukristo ngai wanengie mundu koya chonde kila ukwendewe lakini umwe ndakaye sindu imwe tuyekane kwitha ona imwe mbandike Biblia but tuyekane kwitha twina beba wa ngai no tukatana cia ata you ko mundu muthemba ucio akwa approach ite umutebiki maandiko ni baba laba batanetwe utonyamu yate sindu cio mbuku nondu kindu kibuku no kitha kiyene aigiyese ututonyo pathukania undula utonyo pathukania ni kindu chombe kiokunya bebane number 2 kindu chombe kitana standard moral standards ni kindu kibuku kindu chombe kitetikilika katika even society wana serikali endelea they restrictions wana andoma Ukristo sect sia Ukristo sile kindu kiki inangai and lastly beba wangai ando ingi mabita sia anu kwitha beba wangai then they know for example nanena na group sia ibando na mambia ibando bandike kuhusu kwikia ngwana I mean kwikia miniskati kwikia masuruali matheanitie na mataiti au me matuane ona mayegia zindu imakwete dizime ndata no thoku paibando amya zindu imwe ni moral values sijaja wane beba nundu mundu wa bebane no jaji ya zindu cionthe mande ko masi au ajaji ya zindu cionthe mundu wa bebane no ngina si ukumu aise kene keseo kana kithuku na we mwene etha yulu ya ni muvyamo no munda musesia nondo kwenda na kusesia kilungu kicha amuka va mutango TV ngwatani amukamba ende anatuma utumani wako namba itu ya utumani mukuvene ile 3 ukenda kenda 5 ile 3 ukenda 5 ni namba itu ya utumani mukuve ko nitugwetha tuisoma utumani wako director no kutumandhia SMS no kutweta SMS nikenda seithia nitwasoma utumani wako ende na utuma ile 3 ukenda 5 kule makuli maku na kila chonde kwenda manza nitugwetha tuikinene kwisila ile 3 ukenda 5 na ipasta hii ni papa la tusola musale kana tusola the boundary nundu sindu imwe nutona kwithia mikiyo imwe ya kindini ni kwitikila ki na ingine kulea ki for example nutona kwithia amwe wa Kristo amwe maileana amwe ndisikana pe amwe maleana mentally lakini kuya amwe ukesethia na mane tita mekuwa tita siku kanesa obandikito kana pe musona somi amwe makaleana na maleu amwe alama sobe training ngai makosa wananda yake ndo cha mthembozi inaweza musosi na wesi abe angima oleana pe angima asia ona t kana chei t nzio you to confusion ino ile laba kana to so la mosali ba wesi yake kine chokisio kin tikiti chokisio asante Steve na musesia wito sindu imwe siuka nondo wa doctrine doctrine ondo mondo aiwe na abundewe but na advice ya Christians mono soma Biblia widely utasoma mstari umwe undu Biblia onokenda mstari wepa wepo onokenda wepa na injustified ona waiita nenge Judas ndiye yiita na okela ayita ukasoma okau okay wekotake pai mstari utewa Biblia ukasoma Biblia widely nundu pai kendo kitaele twembe either kiandikitwe number 2 either in history nundu kando na Biblia be history books sibaki ya Biblia kana lastly either ogane wene beba yukwa na wanu kwitha andu aingi mategemea just one source for example kiuga pendi ni mwezi asianywa kanini nundu ebu lakini mayaso mawaefeso mchaka 5 mstari wa 18 Paulo yasia mwikanywe divai do not be drunk of wine which leads to debauchery. Instead, be filled with the Holy Spirit. Yes. Ona.
So iweza kwithia makwati ya mustali umwe wala Paulo ya Timotheo yuza kanini nondwa evu na mayo kulia niki and by the way ndibai ne ya tumika kwa kuhili tau ne ya tumika kwa sindu bingi muno ndibai na ba kwa chei twikara tunywe kana tweka nacho kwa chei nusi ndeni la ile ya chai bingi sia ina element ya kasamo kamila ni caffeine na mayasa kaune kathuku but ona ndawa imwe nyusawa si ona caffeine so this sindu sio mden thuku and by the way ona antivenom imwe mundu utona wa hospital maybe wa mwenzoka yeno mi wenzoka wa mwenzoka utona wa antivenom ingi no poison antibiotics imwe ando manengawe they are just very dangerous but it to make a counter disease but they are chemicals you pasa peke no wenda to this but no ndo sensitivity na tusunge universally kana use the nature bika ndo onde tutoli kangalia makana ngalemwe pia ndo mekula si ati ila tukwati ya meya ya ila tukwati ya meya but we kinia kana remember the Sabbath day na we keep it holy na yupo nepoka kwete ukesethia ando maikweleano pe wa thanda tu na pe wa chumwa yunenda tu nipatona kwethia ando ano me kuthi wa chumwa mate kwenda kwatia mwe ono wa lilika na muthana wa sabato na we kati with the we muthu na musiaise witu on article in any site nenda that very clear biblically which I can challenge any human, any devil, any whatever. No confusion bingi and wengi behavior according to kulingana na ndeni sio undu waiwe ona gundu waiwe no wewe yana mara kama sia ya mwana nzia la emwe ilite ndaka ametia kwa hiyo maanisha ona wa mweleta ilite baketha be challenge so itegemea sabali ya mukristo ninda samono ngai ambisi ko ya mundane waide ni mundu abetia ambisi omusobisia kikonde ndeo maanisha yebwike kikonde amaanisha nai ndendo miona uthei nakedness ti we muthei ni kwitha we muthei mbe wa ngai utebwikitwe ngwa ya utayo yo kangai amantho mundu kutangiwa amutumia anabii monthe maimwa mose aye wanuo matwais kanani indi ndatha bikonake ethia ni sai kataba eyete newe atangie mundu nikenda mundu atwike ta mwana wa ngai ingi uthaithi wa mukristo kula kwi ngai ni kumanonga ikintu chambe nduthaitha ngai utese that is a mistake no nginoma na uthaitha who is God ngai we no endete ata wende awe ni chawe Yehova so wa minoma na ngai endete ata we thaitha rightly kuthaitha muthenya wa thaitha waikitwe tene kuma binda ya Mose nundu ngai yake andu miao nundu eziethia eiya Mose na thina andu au bate miao ningo mamina mundu ndewe athi mundu ewe athi ena ngai lakini umana e challenge muno no na askale maithe na muno ku Kenya me andu simusonge wethe masongio ingi mokia ingi kuna kafyu wethe mundu amanga mangito saitana ya mundu e challenge na ona maiye wa makunenda ta inundu mundu ndewe athi so ngai yake amu ya wothaitha nienda nundu andu amasia tendithi othaithi ona ibinda Paulo ya kosa kikomesa amwe amwe moka na leu sasa ya mesa amwe mundu unye icio ete ciana ciake ukai sasa ya mesa amwe Paulo asia ekayo ya mesa amwe bate mana bate manas ikiaita bia mwena muthai wothaithi ngai yake yeta discipline na nundu Old Testament ndio ngini and discipline ngai yemanda mundu physical effort wende cia ngai no mea wa mathambe physically lakini ngai ndamaanisha pekelo kumanda munduni nigenda mwete utiani omwe ila Yesu wokie nona ona mwana sabato ndeka siama na ndo maiteta wewe bunde cia chau no wisi kana ni pandike akasia lakini wewe ngoye uze ndo maite mbola eso mya ni mwisodo medana yo ndani mya ilu bai mwana mwana polongi lakini ninye bwana wa sabato ninye mwana sabato mukristo ivye akristo twitha angali yo thayo chwa Yesu
twitha tuisherekea kuthayuka kwa Yesu. Paulo yasio ibuku ya Korintho 15 kaka Yesu ndathayuka ukiliso witu ndwewe lakini nundu uthayukie pau ndipo twina ushindi na wekwatyo na nundu ithe twingale uthayucho ni twathayukie twakwie na twathayuka twitha pau. So it transition you above from muthenya to now Yesu athayukie muthenya wa mbe wa wiki ulane wa chuma na bu ndipo twika twitha twendeteka celebration ape ma claim ya kana wabindu wene mundu ndo kuma balanga iweke yenga indabindwa wabindu wene mundu waitopa na ke Yesu aise kana ndio akakubindwa meyo no gie kumelulumelia aisio so nikitwa bindu atwetikile mundu abindu kuma batoka ba in fact Yesu aise no komianesia kuyanesia kigamba ni tona itha yaite kulumelia but kizungu aise to fulfill kuyanesia ninye completeness yumo no lamo kwa sababu lamo na thaitha ninye iyo la sabato mna thaitha ninye okay tumebu pe ando magio yai tumebu kwa pe ando magio ya kana Biblia ne andikitwe do not commit adultery kana yo mundu ando mundu twanete na ithi za mutu ano ithi ando bangi but maka asia kana for fornication aseti kana weka fornication kana ando matatu anete webuka sia we mwene akasia there's nothing paiki ndo kati waku na ngai niwo webucha so kesethia ilambata na Biblia ni kwana na meswela andikitobu ni adultery lakini fornication ni ikitoko ni otonya kwebucha utaiza wito adultery ni kwitha mundu mwe atwanete kana akatwawa akainza mtwano fornication ni ya mundu utemutwae kijana kigeka fornication kikakoma kana kigeka ulalai so adultery yekaona ndo matwanete na nionge wapatani inge no idho inge tena lakini ndiko ningwelewa ndo to there is ndio confuse ningwelewa usese wito fornication ni na inene muno ila ipatane to Biblia nundu mundu wa Biblia kuma setup ya Biblia mundu atwawa virgin embikira so ndo isaika fornication na bado yombikira so ni apata kwanza hizo ni omdogo zaidi nikina basta nangisi ya bandi hao na tabandu bazi sitike kati mandiko masia na Joseph ndama na moka ngina mutwa Ndio da eki kwa mo aye nange Mariamu aise ndo na itwika muito hata na ndize mundu ume toko da mama yayo local arrangement make kati ngaino wanenge Mose meao amwe mundu muka ni wailete ida ekipiete ndaile toma na mundu ume atemutwa ai pastor ni makosa mundu muka na kithio cha Israeli mundu muka atwawa embikira na yu ndapatania adultery no yando matwane to setha nundu nikenda ndokanange misiene pandu muzi weno kwananga okwai obo wa mbikira obo wa mutwano uito to nene aba misi ni setup ya kanisa ndo wewe na cia muthambe kana ngai etha ndenda kuonania ikanisa ila ukitotwa iliata na mandiko masia ndakatwa ikanisa yina ndono ende kanisa etheu ijo kitweka ana mutwano kanisa ne tukekia ngau ni nzao ila yona ni mundu wi mutheu ona mundu wo mutwawa ukitotwawa yetho mwana omwe anambiye kulingana ndo maundu mailie twinidi ambizo mathangao ni nzio mundu ibasa anise but twika au ni kwitha ngai etwa mundu mwe mutheu pyo utesi mundu ome Biblia isetiete kanisa ta mutwana so mwitu kana kimwana chaili totwana kimbikira kana mutwa embikira kuonania undu Yesu kokotwa mutwawa wake setup ya ile na you azisia pass bande no revelation
pe bantu boka apa katwekana tisine ne mwike kalenza nondo alamenza ningiti idolaters andola makengana mindo asuma adulterers aui na buba fornicators na yu asuma matalelo bu adulterers kana alamu manza wa mutwano asuna amwala matakona usumbe waitu lakini fornicators amata namba mutwana pa ibandu manewa menza maikalika adulterers isitwa yu ndeto esu ni example ya tumetwe bibiliani kuonania ikanisa yo mundi anaenda musiaisia witu ndakolo Steve adultery ni ndeto ngai umetumea kuma tene ndonania kindu for example yambisi otumewa ibinda Israeli mekanai kula kwengai matia ngai ula ni we muome wo mathi kwa ngai ingi siatwika muome wo na ngai asia adultery yenyu unfaithfulness yenyu ne tumete ne mweka adultery ni kutia mwemeu kana mukawula wikwetie ukaikongi ukwekwata sewe so izu niyo ndeto yoki ya adultery ni example kita utumi wa bibiliani kona nya kutia kila kiutethasia kila cha original ndu thio ndo twimanga itumite kwa ngai uzu ni wewe witura we mume na wewe mume akanisa umutie uyu kweta sie biko kwekwata sie binongi for example takibeti cha mu chako kikauma kwako chao no example not example okay ukalizo mezani ikibeti wo tutazi kibeti cha mundu okay kandomia kibeti cha mundu okay muzaiza wetu kibeti wo au mema thata na ni biblia tio thuku kuthata no lakini ndukatha sisiwe ndukathusia lakini we bena Samson yethi chake chosetwe abibia ngano ciene bathuku okay bathuku adultery itumia wa kuonania unfaithfulness ya mundu ula winonge na akathi konge fornication ni ya mundu onotesia ikaniata ukweje kwibucha we mwene na ngaindevo ko kumaanisha bu no inyi mwibange mwinyoga nangi na ndwebucha na webuka ko no lokothesia kwa we mundu kothesia nikina no iwe na ngaindevo mundu aile totwa wa embikira yue webucha ndwe twawa ai watukala matwao ni ao kithio cha Israeli wa ile totwa wa embikira whether what embikira aina thina ko bottom line wasiata bu bottom line asiati kitumi cha ndeto ya dat kutumiwa baya be yao ingite ni kwitha ni kanisa mundu ekwatisia ngai for example kwa andu maenda kanisani na meona methea maenda akwawe ni maenda akwa usia ni maenda akwonewa onange magwite twedu aini anointing water anointing oil ibida mwana alizire ngale na ya tisa ibetile ya ibau na iwa shindwe pepo mala ziandi bagshwa naona anointing oil ota bakangale na iwe yakayinge mwana na yutu azenda nangeta na miani mwesisi ngaizia mugana no mati yenga itene ngaindwe so mwana nyakendo anointing oil ikita tumetumia ata simbo de bina de power ina mundu wasa ukameboya ukasya kumwa mundire nekia ina tamuka beba mautane ya palango paka peve na beba ti mauta meve ya beba aje no that's my mtomo to the message tonzezo mayezi lite nundwe masemba anointing oil ine okay tu mina yitu iso la musala wa mwisho papa andona matatwane tetwasiata twasiati mundu lota twaitwe kana kutwana ikip isobie utwawe wembikira nundu kwenda kwa Yehova Yesu yasiai akesia mutwawa wake utenda malanga no etha o itare tembikira etha o itare tena mwizo edha ma theisie kana twaze ula oyenda ka oyenge ndo vile yasia mande kama asiati mundu no baloka mala moza lakini akati katumia ndeto hizo niki no baloka no hogele we there no wa kiu e collect kuma bala wa kiati na ndo ambisia from zero pe mundu yana ambia ni ukuli ati yes ila utwana kana ila mwina relationship no ni question utwana neke ndo chu
ingi lakini ukithesi yupe mundu ambia ni kulie ila mu ina relationship mwelekele mutano yes ni usio kwamba kusisia Musame. inchi ni baya kana ni kwamba ndondo Mutaize wakwa injini ndisiaswa ai ndisiaswa muta twanite paya mathabauni kana paya wherever pala mutwania mandiko ni clear kana kitanda kithiwa kikitheu kumaanisha kia komewa unaona mundu wonde ukutwawa kana kutwana umesia mutwano ni kumesia weambisia umesia maundu maingi muno kumbe makwetelete umesia muse wagu ambisia kukalanga ati umesia ciana no kuiebu no umeasia mutwano wonde musio ni wake mwana mwetu meumeisye mona ni etunda ya umesio mathimwe wona mwasama injini kana mwaize injini kana kuthukuma mwitha mwauma katika kwenda kwa Jehova bikira na kota thiuke hapa iwe Steve Sidwile drive ya mitwano kindu cha mbe ni boya mandiko masia kibetikesio chuma kwasa so payo dola kitona ida kitegwia nikina ne uga wana kwa mitandao na mekumukana Facebook ya mundu mwilalamika kana uwe there chap me wona ngese there pe mismatch ngese there maikwelana no isi mundu usu ya thana alimu ainge by the way musiaisia witu kitendo cha kitandani cha ndarika nini muno ai pastor bwa ndo nyemolana na mwalo kwa ndeti kila ana direct ndizi kana vertical nini muno on a study yona sia Isaac last year more than 5 minutes covers ilengi it our pleasure ilengi it our pleasure ai ona mukoni wako vise wale is it our pleasure and that is scientific University of Harvard yes it's scientific what are you pai yemwe last year kono ida is scientific na nenzi asia mono namo pe namo ila sida si prone to danger ila si ambisia usia sisi aizembete biza kana wao namboi ile za aizembete umaanisha ndio kuyebu ne ukwebu lakini thank you kwani matwani for procreation peke yake it's no example nenda kutumia kendo pe tofauti ya sex na pleasure is using ndio tofauti kwa the most time sex last 5 minutes in fact either 2 to 5 minutes that's the but pleasure kuenjoy nondo yumoto ana kuenjoy okay niwaambia kwa kabla yumoto ano niko utane ni tegemea mwene binda no mose your time ni take much time na ibuti boto kweta pe kweta thina nondo oleyo yanangole bwa ku test itokuka kwetha umwenda 2 hours 45 minutes nongenda uzienda boya ai mboya 2 hours ni waimono nondo yona kana ile mana ndo na ile mana no konidie tumantha ibinda ya kunene ya sex and pleasure okay in fact na hiyo ile mana nikenda ni munyo kuna we mwamina ni mulugile mubya na mabera ndengu na saizi ni ile ne mwengima achanganusi ma health na manenga neto health standards ya sex time I mean sia health oima wa kitandani na masia oima mondula muima pionesa na utona enjoy vitese ya kitandani ni mala ele 3 kwa wiki okay so do say that masaeli na dakika 45 mala 3 kwa wiki wena kasoro okay tumevu ipase omwe mbene noether restraint kwando madai wa strain yezwe za mekasete yue makoya azu makoya pe mitwano hii no okay there for example pe billionaire multi billionaire eta wa Bill Gates wa Microsoft na uko sisi ni mekalite na Melinda
for ibinda yasa muno Yes. na moki matiana tena meka lile ibinda yasa no ketha mundu ni muyani ena mbesa no mena mbesa mpaka mena Melinda na Bills Gate Foundation you kwa kweli ni kumaanisha peba yani metwana no ithi ugesethia ni yendie muno mona ta mweka ni mweka live in 20 years 30 years mweka le muno mona yu mutwana wendu ni wafolu ni kumaanisha peba ndo babika ugesethia ni waye tukama na mutwana usundu zote live ne babika especially wao onie na watu kie ni kwako ni kwako yo kindu chako ni chako na weza kwethia ni wapikie we na which is okay na baba eleto ninaonie mundu ungi kwasya marriage ni scam paiki ni gitawa marriage ni ando ingi mekwazi na nisuka aikatilika but suka utilwa ni itumi mbinge itaepukika ko no patone ke ugesethia ni mwekalile muno na marriage ni wakia ni function ya kadha mundu sine mekalile na mena kila kindu chonde mekwenda lakini ni matianete ni matiana ni batone kama mundu atiane ona mena sintu sionde nundu metha malakite imwe tutasiene ukwa ile ithie tuona ti cio cia ka mutwana kindu ta mbesa ti yo ya ka mutwana mwena kila kindu chonde mekwenda no mwithe mwena thina ngi no ithie twitha twene kindu cio sindu cionde pe maybe mbesa aena ngale na numba ena ciana aena cietwa izu ti cio cia ka mutwana but pe sindu ile ilumelela cia mutwana for example umuthi dina ni roles ciaka niona twendie kungi for example nimushedilete time cia pamwe ando taazwe ingi mena mbesa maikala pamwe aingi weza either me trips maendie kuna maendie business whatever meetings country to country ndi kwengi amundu cio ethie weka akayo sao akakona wasimu pisa na akangi na nyao na mukayobo kana mume yobo kibeti jaendie kukikaenda akutheka na umeangi which is okay but ni mwa create time also ya mweme ukana mukau ya muthembosu nona number 2 ni mwisa hapa mwe mwitha ana time ya itha pamwe ona kwitha wena mbesa amwe na sitwa athu yangi nona akuona kuma komanea wona saa sita ngali cio civita ai mundu cini ndi wenukite ibeti cia athu yangi cie ya muno au me ma ibeti mundhui mabai ya muno no matatikila utatapia lakini mesa utapia pastors kana past bishops mo ni na thina mweme wakwa ena mene tatu utoka pe wana mwambie inya miaka 72 na atinda omea nonge nuka kwitu okay nuka kwitu eso kulinda mama asiata esa hivi amume okaibuni na maisa hapa okay ona pesi nduzi da changite number 3 families ni meka maundu pamwe miradi isu muzindwa nundu muina sindu cionde ni mwika pamwe ni ikindu ni chenyu mwinywele kana mwinyonde ta family pesi ndu ile changia mwina values mwina mission mwina goals cia pamwe family yitu twenda tubiche bana tinye nye weza hivi ya family cia mthembosu kibetike na shares yake mume na shares yake which ni chanzo cha mutwana usu kutilika mande koma cia eli makatu ya kindu kimwe na family ila yenda abasa ila na bond ya pamwe na yue pe andu mate yanewa wikagese pe celebrity mukana ndo no menguma na yue ila lameka mume mekala ni tinesa on then menguma membesa mekala kindu lakini asiyu ni wababiki bando esethia ni we bena thina nundu mweme wa yu ndena maso andu alangi nona mena maso twisawa ni twikale nesa lakini ndena maso yue mundu usu ukesethia yani mundu ndani yawa nundu etha endaki endangali wa munenga endaki wa munenga enda time wa munenga lakini peo zindu ingisi kweza kumela si outside your control mundu wa muthembosu tonyomwikata maso maki afya uketha kuonde na eko omelange kuya ona mena maso na sana amaniata amaniata ndona matembete lakini ndeko no akena maso na sindu cionde mena cio Steve kindu kiende muno and especially au mengi nundu wako hustle na stress amwe ona health yone ni changite muno kuthea ukesa kwithia ona mena mawuta diabetes makathecia maso
make mwe na make maisha ni true babi kama thembosu kibeti echailete that ke careful nondo muito ana peke dukita wa for better for worse bana onge ambie ila we ambisi okwatanye kaundu kawete we kila kau kwa ni better na we aye bana kama sia baby ndakilondo whether kwa kupena challenge ya mundu maso malelu yani onatisima lelu maili ondo metha mailie lakini weyu ambie kuona ndo angimena maso ko wewe na thina ndo wake bande nenda na maso you manisha mundu su ti faithful no ambisi osisi anza na Yesu aisi mundu ambisi osisi ya etina ndai mandela ailete mundu sinu ailete kalu anthi na nenyu nondo no wakwata line muthoku na kangura yu mundu ambisi ekau etha athuka na isi ndio hizo nitona kwa affect psychology kana self esteem ya partner wako ni affect ya muno and especially kwa ladies au me mageta au lipoka ethia maso ma mukane metho maindia kuonge na maso ma affect iwe akita authuka no kuna mundu akoa na ila tu kibeti kikita kwa pressure stress na ke underperform dayoni yeah na ila nundu ando metha mena imperfections kana okese ta mundu ndesa kwethia es sawa ngale kosionde you wese da pempe bandu mundu kwanda perform kana mundu utobikia expectations yaku tutona mutabia ta mundu kese that we mu hard self esteem yake ni kindu chambe ando asima ile take landhi nwese ona tubikia kwa kalandi nwese da mundu ewe bina munono ndoi mundu ne munenganete ndai yano la mwenda nete lakini pe bandu utamiti expectations yako anoenda mutabia lakini onaenda to kumakanyo kwa kuwe ina bina mundu na you bainzi yengene manaka na ndio meet expectations unless you ndabia ningokia na utabia withata kana wewe na yunga manata mandiko na makola sia maka manata mate atavie izimbilia no ngina tumame but whether by you wa manaka na wa sense tito meet expectations ya ulongi no sio either by ndo mo face seek counseling counseling ni important abo ya kwanza ngaya utethia ngai no kela sia mandiko masia be umwe wenyu gwewa nai abo I mean utatona kana we na thina abo is in James chapter number 5 Yakobo 5:13 pe umwe wenyu na trouble abo where there wa boya then manda counseling pe ando manga yaseo utona kwa advice kana marriage counselors ondo utona ko kilanga boost sasa yue mundu la auto meet wa expectation no we na then uyo ngendesi mundu la auto meet wa expectations yake no we na then na no kukia kuthio tabia uyo alright you auto meet one then also I own a responsibility ya boya ngaya mutethia no ena pata no in part yake and by the way ni mistake monona ni makosa kwa maonenanya the problem marriage is strong ni la solve issues is the best otherwise we ambisi okona zinzi yake tekane na wona and wainge and especially ladies na yumalia mesio mweme wana dewe ndo mwana aye mwasu ndo mwana atembete ndo mwana andeka ndo mwana aye pikite bitie ndo kita na metu baikendo mutumia mwe ambiye ndaka ambila ino kana mukate aneuye mukamwe ya aneuye friend yake anamwiye muka friend yake anatamsia muome you like with my friend so bwana asia friend yake anamwiya muka anamwiya ayu muka wo we kiwi kamba kweli no sawa na tuende bose anabsuka na ndasia muome no kaona mikata baigendo kingi datona ala so it's really a problem where the andwe mwene na no care utabia your partner we mwene amboboya ndo kuyanegwa number 2 seek also counseling no ndo tabia ndo ndo mutethesia okay pastor yitu imina pio tumeba tusioke ba biblia ni baini pe ando ni wite maikulia kana ngaine wezi sindu sionthe yes na nondo ni wezi sindu sionthe na ni wezi kila ukwenda we onotambetwa mutavia na ni Yeremia kana ne wivo owe ano amanikio na ateke anatambetwa ni Yeremia mjambe mana no nesi biblia wewe sawa Steve mekula siati ona ningu zuku nta wa ilite we no basta we ano we basta it is all man
Bedo mekula si ati. Kethanga ini wezi sindu sio nthe na ni watu isio na tuyambia mwambe witu mpaka muthia mthe yambia na yo. Ni lazima tumulilika ni ndo kwenda. Niki wekata that's for example ni ngwanda the university ni ngwanda wekata. Ni lazima nebo ni ngai ni ngwanda the university ni lazima nebo ni mwene ndambui nenda ki. Ethanga ni wethe wakwa nundu ithe wa kana ka mundu. Kaitinda ka sitina ndakini witha esikelo kilake kwa ndaka nenga. Niki ni lazima sasa ndeni shinde ne mulilika niti nendaki na ne wesi. Ikuli uneseo Steve. Na yevina. Na yevina. Actually. Okay. Ni ikuli seo. Lakini ni ikuli yale to kusonge wa mundu. Ena time seo. Okay. Ngenda musi aise ulitoa elewe. But on a nutshell. Tuboya ngai ni kwitha ni ngai. Tuimuboya ni kwitha ndesi. Tumuboya ni kwitha ni ngai. Na ni waile toboyo. Ngai ni tha witu. Na etuni. Eithe twibae the wasua. Na no tunengete thayo na kila kindu. But desire situ no siani asia. Lakini twaboya. Lakini wene ngai. Tumuboya ni kwitha wene ngai. Na yu tukaleo muboya no watu nenge nundu ni wesi. Ngai pesi ndule utunenga in general. Wana taboyete tadhayo. Nutunenga in general. But pedha yongi oso utakwata. Utamuboyete. Pe mwana ke tuimina pio. Pe mwana ke nasoma na ke school university. Anawe imbewe ni ando ameta wa ni atheist ameta ke ya kana ku ngai. Wende stories ya ngai kana Yesu. Lakini mama ndo make mona ayende ya. I wish for example ngakwata unit no ngamekwata ni uomo yo. Yani I wish ukese there wende kuona difference yake na mundu boya. Mundu sindula wenda no kwata ende yo nesa enda mutho mwe ese dio ena ngale yake aizo kwetho ena yo. You pe kibathuka ni kweli. Kibathuka ni kinene muno. Munenga time ila imo yelikandeni yake. Nundu mathayo 11 yasia. Daimoni ya muthemba ndiuma. Pate kuboya na kutia koya. Pate ku wish. Pate kuboya na kutia koya. Mundu wa muthemba ndena makosa kwazi. Ni okay. Ngai anenga ni thayo kwa ingei au andu othe. Kila mundu munenga thayo. Number 2, ngai ni wathimie nthi. Kuma mwambe yoni. Asianzi yongelekai. Isiae. Mundu muganga abanda mbeu. Mbemba daimoketha ni gwitha muganga. Aye. Na mbwana yuwa kwake nundu ngai anenga ni tesinzi yonde. Na hizo ti implication kana ona ngenda ngali na ngilio boya. No thuke. Ozuita wa mumo. Ngai wale kije mumo. Ndi yonde batayo. But person sitawa lewasiana. Lewasiana. No mwe wago lewasiana. Ni maundu ala maito. Maratonekana. Na one of the maundu amwe maito matatonekana. Ni siema sia thayo. Tawau. Ezekia awame nesu na yawanukya. Muganga atate. Tumuthigiete kwacha. Enundu ndatona. These tuzu atate. Na Ezekia apoya. Ngai lilikana. Undu nekete. Ngai asia. Undu isawa. Number 2, ni la maundu malita. Utesinzia na utesi une. Pesa akutuka ukaete walipoti ndugu. Number 3, ni la kuimbanga na metako ya satani. Nundu satani usa strike. Tevinda yo. Satani ye ngai wo mwene nuikite yo bukuta. Pawe boka akibatukani. Okay, cool. Bottom line, tell us my weight. Tell us my kila kitu ndo kwenda weight. Nundu ni wezi. Wekia biti. Ndo mo kwata kindu. Okay. Isi principle ya thayo. Wekia biti. Ndo mo kwata kindu. Lakini satani yoka usuya ndo kwata. Kwa uma ndo make beba ni moto twanyo boye. Lakini nenda ngali. Wenda ngali dio thukome. Manda we amuseo no kwata. Lakini ila satani yokukalikile wowe. Ni wo maana mo Kristo na kotangewa. Na beba na boya. Ni muvya muno pastor nondo akoka. Thank you. Ngewa hii sikakala tukanda ya kuinena kilende. Ututhetha cia muno. Ni muvya muno. Asante sana. Ni asante mzee witoso
Thank you so much. Tuende ya nondwa mitwano itu. Responsibility yake wetu. Ni kwa che mitwano watu ikate say the is have. No nginaya ile. Steve no nginaya. Director kwa iso lika mitwano ni. We say that tayari ni kiaje. Oziwe kese la kapeti ni ndune. Na we mukoni avisa wende na process yo lika. Maundo kwa tema ila na muzia hizi also. Na muzia hizi ni sinaenda no lika monta. Mwendo musia ni muviana ndaya nondo akwendea na kusisi kilungu kicha amuka va Mutongo TV ngwataniyo ya mukamba nyini tawa Steven Mwema ni muviana ndaya tukomana saa muonza siya mudhanange kuwatia Vilingi wa Mauvoo kwa wayu tioneza. Inu ni Mutongo TV. Itia kamba nituendete muno kwikia ngwa cia kithuma kuseugia cintu citu na kithuma jua mbea unyamete ukanyenda wa no gili wa itabakana wethia kana aiti ko mitha ndatu kayuma aya keza uma kaikua you ni wa mazwane ama maende maka seat for that reason nikao kitumi ende aitwa mundu ayoka aithambia muci ndicho ketaho kithangona aithambia muci uzu na zindilo thamba cia zetizo ngumutavia ndio mutavia mwacienda kiki tawa kikuu wewe na thingitha njuu no wasi ni kuthingithanga na nikisio ona wasisia nikitumika kwanzia mbingi akamba maitu nimendete kutumia ikuu muno si atumika na nzia mbingi ni yake kuu nikitumika kwikionzo viki kutumika kwikia yia kikatumika kwikia leu Imekuwa siasa za Kenya ni siasa za kupanga vile watu watapinga William Ruto. Ukisikia vile Uhuru anaongea, Raila anaongea, viongozi wanaongea, wote wanalenga kumpinga Ruto. Na hiyo kila wakati kuongea mambo ambayo yanamuongezea Ruto jina inampatia sifa. Viongozi tuache kuongea kuhusu Ruto, tuongee kuhusu ni nini tutawafanyia wananchi. Ni sera gani tuwaletea wananchi. Kwa sababu tukiongea kuhusu Ruto kila wakati anapata hiyo marks ya kuongelewa kila wakati yuko kwa gazeti, anawekwa kwa gazeti. Na huyo Ruto tunamjua. Tunajua historia yake, tunajua mahali ametoka. Na mimi nimekuja hapa kusema ya kwamba we need better choices in this country, not the ones we have been given all the time. Kwa hivyo naimiza viongozi tuanze kuongea kuhusu uchumi, tuanze kuongea kuhusu pesa, tuanze kuongea mahali tuwapeleka Wakenya. Wakenya wako na njaa. Vijana hapa wameniambia hawajakunywa chai, akina mama duka hapa hakuna biashara, kuna njaa. Na hii ni culture ya handout. Mimi kawaida mimi sipeani handout, sababu hii culture ya handout ndio inawaumiza. Tunataka viongozi wanawapatia hand up. Anakupatia ndoano, unapata samaki. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve ya luma no tumevusa ye kuvikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasithia biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tuvikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatanie twaile biasala situ. Are you looking for a TVET-accredited college to enroll in? Do you want to translate your passion for beauty into a successful career? Linton's Academy offers you TVET-accredited diploma and certificate programs including skincare, makeup artistry,
beauty therapy, and nail technology. Our world-class trainers guarantee quality education in a friendly and well-equipped environment for you to join the global beauty business. Join us for the May intake and learn about prestigious cosmetic brands in the world while standing a chance to work for our partners. For more information, call us on 0714-870-037 or visit us in Westlands, Ken Road Towers 3rd floor on the northern wing. Linton's Academy. Pasiende ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wenewe situ tala wanai ukweta ake kwe siana situ na ila keinya kemena keweu keima na chuno